أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Utječem se Allahu da me zaštiti od prokletog šejtana. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog, samilosnog. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Taj drugi svijet daćemo onima koji ne žele da se na zemlji ohole i da nered čine. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. A one koji se Allaha boje čeka srećan kraj. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا. Onaj tko učini dobro djelo dobit će desetorostruku nagradu za njega. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. A onaj tko uradi zlo, pa oni koji budu zlo radili, bit će točno prema zasluzi kažnjeni. إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ. Onaj koji ti objavljuje Kur'an sigurno će te vratiti na onaj svijet. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Reci, gospodar moj dobro zna tko je na pravom putu i tko je u očitoj zabludi. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. Ti nisi očekivao da će ti knjiga biti objavljena, ali ona ti je objavljena kao milost gospodara tvoga. Zato nikako ne budi nevjernicima saučesnik. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. I neka te oni nikako ne odvrate od Allahovih riječi kada ti se objave. I pozivaj gospodaru svome i nikako ne budi od onih koji druge njemu smatraju ravnim. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا
ne klanjaj se pored Allaha drugom Bogu. Sve će osim njega propasti. On će suditi i njemu ćete se povratiti. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog samilosnog. Alif أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama ući? Loše prosuđuju. مَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ. Onaj tko se boji susreta sa Allahom, pa doći će sigurno dan obećan. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. A on sve čuje i sve zna. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. A onaj tko se bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا
dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih. I za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Ali, ako te oni budu nagovarali da meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Ima ljudi koji govore vjerujemo u Allaha, a kad neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čiji? وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše, a ne bi ponijeli ni jedan grijeh njihov. إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Oni samo lažu.
vlastito breme i breme onih koje su u zabludu odveli nositi. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. I za laži koje su iznosili, doista će na sudnjeme danu odgovarati. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Mi smo Nuha, narodu njegovu, poslali. I on je među njima ostao 1000, manje 50 godina. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili. I poučnim primjerom svjetovima je učinili. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ. A i Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svom. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. I njega se bojte, to vam je bolje da znate. صدق الله العظيم. Istinu je rekao uzvišeni Allah.